Dobar dan, naša nastavna jedinica za danas glasi Evropske monarhije u poznom srednjem veku. Na početku ću vas podsjetiti da smo celokupan period srednjeg veka, koji traje od 5. do 15. veka, podelili na dva razdoblja. Rani srednji vek koji je trajao od 5. do 11. veka, koji karakteriše naturalno, odnosno zatvorena privreda i trampa, gde se stanovništvo isključivo živi na selu, proizvodi za sopstvene potrebe, a gradovi su zamrli ili srušeni u prethodnoj najezdi germanskih plemena što se tiče zapadne Evrope. A drugi period srednjeg veka jeste pozni srednji vek od 12. do 15. veka, o čemu će na ovom i narednim časovima biti više reči. Krenimo redom. Osnovne karakteristike poznog srednjeg veka jesu da se razvija trgovina i zanatstvo, da traje od, kao što smo rekli, od 12. do 15. veka, obnavljaju se gradovi. Gradovi se obnavljaju zbog potrebe da se trgovina i zanatstvo obavljaju na određenom mestu. Kao posljedica obnove ili ti razvoja trgovine, zanatstva i obnavljanja gradova jeste i robno-novčana privreda. Dakle, način razmene robe je tako što se roba plaća novcem. Izdvaja se poseban društveni sloj građanstvo, dakle to su oni ljudi koji se bave trgovinom i zanatstvom kao svojim primarnim zanimanjem. Posljedica svega ovoga je svakako kulturni razvoj, otvaraju se škole i univerziteti, a u ovom periodu jačaju evropske monarhije, Sveto rimsko carstvo, Francuska i Engleska. Vi znate da su to države koje se nalazile su se u zapadnoj Evropi. Sa druge strane, na istoku Vizantija slabi i jedan od događaja, praktično niza događaja koji će obeležiti pozni srednji vek jesu krstaški ratovi, o čemu ćemo posvetiti poseban čas. Pred nama je karta Evrope negde polovinom 13. veka. Ovde možemo da vidimo raspored evropskih monarhija. Kao što sam malo pre napomenula, dakle izdvajaju se tri najveće zapadnoevropske monarhije, to su Rimsko-nemačko carstvo, Francuska kraljevina i kraljevina Engleska. Ovo su takođe monarhije na teritoriji današnje na teritoriji današnje Španije, zatim na jugu, odnosno jugoistoku Evrope takođe možemo da izdvojimo države o kojem takođe monarhije značajnim delom. Jedino je Dubrovnik i Venecija u poznom srednjem veku su imale republičko državno uređenje. Dakle, za sada imate uvid kako su izgledale granice evropskih država u 13. veku u Evropi. O nekima ćemo posebno govoriti. Pre svega pričat ćemo o Svetom rimskom carstvu. Vidjet ćemo odakle je taj naziv. Sećate se Franačke države, odnosno Franačkog carstva, koje je krunisanjem Karla Velikog 800. godine dobilo taj status. Ovo carstvo raspalo se sredinom 9. veka, tačnije 843. ugovorom u Verdenu, podeljeno je na tri dela. Ovaj, da kažemo, istočni deo nekadašnjeg Franačkog carstva nasledili su vladari koji su prisvojili carsku titulu koju je nosio Karlo Veliki. Jedan od
nemačkih vladara, Oton I, je želeo da obnovi Rimsko carstvo, zato se krunisao titulom Rimskog cara, otud u nazivu ove države Rimsko carstvo. Ipak, nemački vladari, ni Oton, ali i njegovi naslednici nisu uspeli da stvore jedinstvenu državu. Ona je, dakle, država na kojoj su se izdvaja niz grofovija, kneževina koje su imale samostalne vladare. Ispred nas je crtež Otona I Velikog iz hronike biskupa Otona Frajzinškog, nastao je pre 1177. I ovo je, da kažemo, crtež Otona Velikog I, na kome se vidi njegova želja da zaliči na rimske imperatore. Sukob države i crkve. Naime, u 11. veku izbio je sukob između nemačkog cara Heinricha IV. I pape Grgura VII. Zašto je došlo do ovog sukoba? Papa je želeo da prekine tradiciju mešanja vladara u pitanje crkve. Naime, vladari su imali mogućnost, imali pravo da imenuju episkope, biskupe u rimokatoličkoj crkvi, što je značajno uticalo na to da se papin uticaj manje vrednovao i da je i on sam morao da se povinuje želji i volji vladara, svetovnih vladara, što papa nije želeo. Šta se dešava? Heinrich IV. Je se izdvojio iz rimokatoličke crkve. Odgovor pape Grgura VII. Je bio da je sve podanike nemačkog vladara oslobodio zakletve vernosti, što je dovelo do sukoba u samoj Nemačkoj, gde su plemići Heinricha IV. Pokazali prema njemu nepoverenje i nastao je sukob. Da bi sprečio dalje razaranja, Heinrich IV. Je bio primoran da zatraži oproštaj od pape Grgura VII. On je pretrpeo veliko poniženje. Ovdje vidimo i jednu sliku koja o tome svedoči. Dakle, Heinrich IV. Je putovao u Kanosu, čekao 3 dana da ga papa primi. Pretrpeo je veliko poniženje. Na kraju krajeva Grgur VII. Je oprostio neposlušnom vladaru. Raskinut je savez između papstva i nemačkih feudalaca, odnosno obnovljena je zakletva vernosti caru i na taj način se ovaj sukob razrešio, a iz ovog sukoba je papa izašao kao pobednik i naravno da je naročito porastao njegov uticaj i njegov značaj u ne samo rimokatoličkoj crkvi, već u čitavoj zapadnoj Evropi. Francuska kraljevina jeste nastala na temeljima zapadnog dela nekadašnjeg Franačkog carstva. U poznom srednjem veku Francuskom kraljevinom vladale su dinastije Kapeti i Valoa. Igo Kapet je krajem 10. veka osnovao dinastiju Kapeta i tada je imao oblast oko Pariza. Ostalom teritorijom Francuske vladali su, da kažemo, feudalci, plemići manje više samostalno. Međutim, u narednom periodu vlast francuskog kralja se postepeno uvećavala tokom 12., 13. i 14. veka, kada su Francuskom vladali Filip II. August, Louis IX. Sveti
i Filip IV. Lepi. Ovde je izdvojeno važno da su francuskom dinastije koje su vladale u poznom srednjem veku kapeti od 987. do 1328. i Valois od 1328. do 1589. i grb francuskih kraljeva. Jedan od veoma važnih događaja koji je obeležio pozni srednji vek i odnose između monarhija Francuske i Engleske jeste Stogodišnji rat koji je trajao od 1337. do 1452. godine. 53. izvinjavam se. Uzrok rata jeste sukob oko toga ko će naslediti francuski presto. Naime, 1328. godine francuska dinastija kapeta je ostala bez muškog naslednika i nastaje velika kriza oko toga ko će naslediti presto. Engleski kralj Edward III. Smatrao je da kao potomak kapeta po ženskoj liniji ima pravo na presto. Međutim, Francuzi nikako nisu hteli da prihvate strance, pogotovo ne Engleza, na svom prestolu, zato su izabrali Filipa IV. Valois, rođaka kapeta po muškoj liniji, da on bude kralj. Međutim, izbio je sukob, poznat kao Stogodišnji rat. U stvari to je niz ratova između Francuske i Engleske. U početku su Englezi imali više sreće, ali su ipak Francuzi pobedili. Posledica je da su Francuzi proterali Engleze sa teritorije Francuske posle izuzetno dugog perioda vladavine Engleza na kontinentalnom delu Evrope. Ovo je jedna scena koja predstavlja bitku kod Kresija iz 1346. godine. Scene iz Stogodišnjeg rata prikazuju svirepost ovog sukoba. Jovanka Orlenka je zapravo francuska, kako ne biše kažu, heroina. Poreklom je iz Šampanje. Ona predstavlja legendu koja se vezuje za Stogodišnji rat. Naime, ona je bila duboko pobožna i verovala je da je poslata od samog Boga da spasi Francusku i dovede Šarla iz porodice Valois na francuski presto. Ona je pomogla Francuzima pre svega svojom verom i izuzetno velikom željom i borbenim moralom da zauzmu grad Orlean, a zatim i Reims, gde je krunisan Charles VII. Ona je nakon toga zarobljena. Novoizabrani kralj Charles VII nije učinio ništa da spasi ženu koja je toliko pomogla da se on dokopa prestola. Englezi su je optužili da je lažni prorok i živa je spaljena u Ruanu 1431. godine. A slika koja predstavlja engleskog strelca je zapravo ilustracija oružja koje su koristili Englezi tokom Stogodišnjeg rata. To je čuven engleski luk čija je strela mogla da pređe, kada se ispali, da pređe razdaljinu od 50 metara i da probije težak oklop konjanika. Kada već govorimo o Engleskoj, da damo i nekoliko napomena o ovoj državi. Naime, 1066. godine Normani su pod vođstvom Viljama Osvajača osvojili Englesku. O Normanima smo govorili tokom velike seobe naroda. Oni su na tlu današnje Francuske držali Normandiju, oblast, i praktično ovo je situacija kada jedan podanik
francuskog kralja postaje engleski kralj. Ovde su nam detalji sa tapiserije iz Bayea iz 11. veka, gde predstavlja normandsko osvajanje Engleske i kraljevski grb engleskih vladara. U 12. veku Henry II. Plantagenet osniva englesku vladarsku dinastiju. Početkom 13. veka vlast engleskog kralja slabi, a to sve ima za posledicu što je kralj Jovan Bezemlje 1215. godine pristao da donese veliku povelju sloboda, dokument kojem je krupno plemstvo, predstavnici crkve i građanstva omogućilo da ograniči moć i samovolju kralja. Velika povelja sloboda ima oblik ugovora između kralja i plemstva. U njoj je plemstvo bilo osigurano od nametanja novih poreza, a crkva je stekla slobodu izbora biskupa i crkvenih starešina. Ovo je izdvojeno kao veoma važno. Inače, Velika povelja slobode jeste prvi dokument u zapadnoevropskoj istoriji koji garantuje napismeno, tako da kažemo, poštovanje zakona i građanskih sloboda. Ovo je scena gde Jovan Bezemlje 1215. potpisuje Veliku povelju sloboda. U prevodu Velika povelja sloboda na latinskom zvuči Magna Carta Libertatum i ovo je slika originalnog dokumenta. Toliko za sada.